ka Ri Bhoi Supaster Season 2 kabalong ka Rynsan pynisap na kabanta ki khun Samla donsap jo ka them Ri Bhoi bala pyniaid da ka L.S Syiemlieh Production kala poino syakabakut hynnein ka sngi khatsan tarik Kyllalyngkot hajar arpusan ya ka bala yo ban pynlong ha Auditorium Hall Umsning. Hakani ka jingiakhun ladon kumba khatsan ngut ki nongiashimbynta ki bala poi syaka grand finale. Hakaba ka Samla Khushi Thongni kabadon ya ka sap rwai kala yo ra ya ka nam nongjop hakani ka Rynsan pynisap ka Samla Khushi Thongni Kum kala Laduh hakani ka Rynsan kala yo ban khur ya ka song pisa kaba arpusan hajar tengka rengkat ka trofi. Hakani ka si penkut no ya kani ka Rynsan pynisap lawan bansa Kyllalyngkot da uba Jayson S Mawlong MLA barim ko Umsning haka jingdan rengkat usami Rynsan ubade u head program and production Prague News upa Kentius Syiemlieh ubade himanospong uba Syiemlieh CEO L.S Syiemlieh Production nongiashimbynta bat kipad ba nong Rynsan. Being with us for gracing this evening with your presence. Kyllalyngkot, ladies and gentlemen, in our Jipakti. Dan sunda hakum kini Rynsan kita pergi pynlong di tanah ni apa Umsning keleng sodong ye dan bukan ikat ni ba idan sisa kata ka jingku ban kiu ya ki khun Samla hakasap kapong ka kiba barangay kami ka mense mo jong bil ba uble no kuy pi berkati ko jong pi barangin ya don sunda hangge susah ni dan ba ni hangge one president national president jong kayu di pynlong di Rynsan la try ni pemanggilan apa kalian berkonsultan ini kan hai sepi di participant berkamtam bertidur di babalan sus berpinangla organize school kini di bakam he di bakam biang berbadal kata ke proper funding berpinangla ai kata kasap pokong kini begini kena ini kini mengikut tangan ni aku atas stage untuk Umsning begini yo participate nang ni syawai berwarna kata kenam berwarna kata jisorong entah kaya kesem kejelai di berkulai. Pada kalian berjongga, apa kipor di belayan atau kipor di busra, benang ni sekepan bintang sindang. WhatsApp nanti dia kata. Dan saya ini Samla di benang ni, ibu si benang ni, tip saya kata apa, ngaji don nak kipor si kipor. Ni sedang dulu. Kali ini, mak kali ini kata ni bapak jinstan nak jingkut. Ni doka begini trailer dan island kata tiga bulan kata dia. Bangin ai kata ka platform ka scam nam ta gini khun Samla bagila ki kata sap ko bakin yo kata kamai kaji kamar na pek hakan juk jong bynta apa tidon ka sap ko na kadon ka platform hilakan kamai hilakan usai dan ba khagani bynta na kerpali di ba pa di bedon hune pa bulinya don bynta lang kat bila contribution for whatever you can from your side lagni badeli ba hai Katay ka long blessing, kung L.S Production ka blessing ng taki ni participate with me. But I today ni palok media ko ni. Thank you so much. Kita yesem, kita ko blessing ng Yesus don ka tapi God bless you all. Thank you. You know Biggie Smalls works it quick, it kicks it quick. You know how blacks against it. With the hoods, fatigues, with the boots, with trees, smoking weed, flipping keys, making crazy trees, hitting butt. Quick, it kicks it quick. You know how black niggas get. With the hoods, fatigues, with the boots, with trees, smoking weed, flipping keys, making crazy.
God bless each and every one of you. Okay?